আর একটা বিস্কুটটা দিলু। ও ভাই দিয়ে দিচ্ছি। ও ভাই নিও। সেটা নাই রে এই 10 টাকা। পড়েলা আর একটা কুরকুরে দাও বুড়ি। ও ভাই দিয়ে দিচ্ছি। কেটে না এই 10 টাকা। পড়েলা যাবি ভাই দিয়ে শুনলা। কমলা আচ্ছা ভাই যখন আসতেনি ମୋ ଦୋକାନରେ ଖାଉଛନ୍ତି ମୋ ଫୋନକୁ କାଇଁ ପଇସା ପଠଉଛନ୍ତି ଆସୁନି। ଆରେ ହତା ଆସିଲେ ହଉ ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା ସେ ଆଉଥରେ ଆମେ ତାକୁ ଧରିଛ ବ୍ୟସ୍ତ ନା ଆଉଥରେ କିଛି କାହାକୁ ଜଣାନି ହେଲା ଧରିଛ ଆରେ ଗୋଟେ କେକଟେ ଦେଲୁ। ও ଭାଇ দিয়ে দিচ্ছি। এই নিও। କେତେ ଟଙ୍କା এই 10 টাকা। ପଳେଇଲା ଭାଇ କଣ ପଇସା ଆପଣଙ୍କୁ ହଁ ହେଲା ଭାଇ ଫୋନରେ କଣ ପଇସା ଆସୁନି? ଦେଖି ତୁ ଫୋନ ଦେଖି ତୁ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ପିଲାଟି ତୁ ଛୋଟ ପିଲାଟି ଭାବୁଛୁ କଣ? দেখি তো ফোন দেখি পুরো ভাই ফুল যাଉଛି সবসেট পଇସା ଯାଉଛି ସେଟା ଯାଉଛି ଆଉ ନା ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଆରେ ମତେ ଭୁଲ ମାରିବା କଥା ନାହିଁ ସେ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଯାଇକି ଭୁଲ ମାରିଛି। ଭାଇ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଭାଇ ଆଉ ଭୁଲ କରିବା ଛୋଟ ପିଲା ଦେଖି ଆଜ୍ଞା ଦୋକାନରେ ଠକନ୍ତୁ ନାହିଁ।